Dragi moji, evo nas u još jednom novom klipu, znači kao što vidite gusta je šuma, tako da idemo malo da ronjuškamo po šumi. Vidimo i kiša je padala, mokro je sve, tako da nema šanse da možemo vatru naložiti. No idemo dalje. Vidimo neko je sjedio ovdje. Ovo ćemo da upalimo jeli vatru, ali pošto nemamo jeli trenutno sredstava, tako ništa od toga. Kao što vidite, ovo je jedan put, ajmo reći tako, šumski. Kad najdete na ovaj put, u slučaju da ste jeli, ajmo reći, prvi put sve to, u nekim dijelovima šume, na nekim stablima, jel, imaju crveni krugovi, to jeste, znači samo pratite te krugove, nadam se, jel, da ćete uspjeti naći put. Ovdje naravno vidimo veoma gustu vegetaciju, kako bi naši stari ljudi rekli. Idemo malo dole da siđemo, da vidimo, moramo paziti, jeli, klizavo je, mokro je. No i ovdje se nema šta vidjeti osim plaša i jel. No taki su naši ljudi, bacaju jel, po šumama smeće i po potocima. No to nas ne interesuje, jel, nije to naša tema. Idemo malo da se razgibamo. Ovdje bi mogli i polivu napraviti, jel, pošto je ravan i ovdje malo terena, pa idemo. Naravno najbitnije je da ima drveta za praviti polivu, ali ako se upati mrak, pošto vi vidite i sami da je mrak već počeo padati, ništa se ne brinite. Ako nemate ništa uzao se, na primjer, ikakav nož ili drugo, koristit ćemo ono što nam je pri ruci. Se može napraviti ovdje nešto. Jedna će baš neka poliva biti, ali samo da se da pokrijemo se, jel, zakrijemo se vidjeti od kiše, pošto je ovdje kiša baš redovna. Nisu baš neki uslovi za pravljenje, tako da ništa od toga, idemo dalje. Ko što rekao, evo, nisam baš dobro pripremljeni za ovaj snimak, ali ću samo prijeti, pošto dugo, jel, nije bilo nikakvog snimanja i klipova, tako da mogu samo reći
Ne sekirajte se, bit će uskoro, čeka vas iznenađenje, to jeste malo bolje, jel? U stvari neću ništa otkrivati, sami ćete vidjeti. Znači, šta još za kraj kažem. Pamet u glavu i vidimo se.